menghadirkan terpidana. Syederalun, 12 terpidana pelanggar syariat Islam pada Senin siang 20 Maret 2017 menjalani hukum cambuk di halaman Masjid Baitul Mukminin, Gampung Lamtih, Kecamatan Ulekaring, Banda Aceh. Dari 12 pelanggar syariat Islam itu terdiri dari 4 orang pelaku maisir dan 8 lainnya pelaku ikhtilat. Mereka dinilai telah melanggar Kanun Syariat Islam Pasal 18 Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah. Dan agar bersiap-siap terpidana Mariati binti M. Yakub. Terpidana Muhammad Farid bin Majudin dihukum. Selain warga sekitar, pelaksana hukum cambuk kali ini juga turut disaksikan warga negara Malaysia yang berlibur di Aceh. Pada kita sebenarnya di Malaysia, khususnya daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, sebenarnya sejak daripada dulu lagi. Selama ni 6 kali sebatan yang dibuat di Malaysia sejak daripada tahun 1984. Maksimum sebatan dalam Islam ialah 100 kali sebatan. Ya azan ya tuwazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan. Itu Al-Quran yang dah Allah wahyukan sejak 1400 tahun yang lalu kan. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.